Ne znam, grozno mislimo da sanjamo. Grozno je, to je ko san nekak je ružan. Gušila se evo sad prije sat i po u skloništu. Gušila se u skloništu od dima ovoga, svega ovog zapaljivoga. Odakle ste? Tu iz Borova, naselja. Vi? Isto iz Borova ovdje. Isto, svi smo iz Borova ovdje. Gdje su vam muževi? Ne znamo nigdje ništa. Pa nigdje. Ne znamo ništa. Nema ko. Su vas doveli ili ste morali da dođete ovdje? Morala sam doći. Sve je srušeno. Šta? Ne mogu vam što da, kao što vidite ovo. Gdje ćete sad? Pa ne znam, vidim gdje je svi tu i ja. Koliko ovdje ima majki sa decom? Jedno najmanje do 15 dece do godinu dana. Sigurno ovih malih, tako od 2. Koliko ima dece? Da. Tu je muž moj. Nadam se da izašao živ iz zgrade. Odakle ste? Iz Vukovara. Gdje ćete sad, tamo dosta razrušeno? Ne znam, nemam pojma. Samo da odemo odavde. Ja sam iz Vukovara. Koliko ste proveli ovdje? Mjesec i po dana, 2. Ne znam. Nemojte me pitati. Nemojte me ništa. Dobar dan, bako. Koliko ste proveli ovdje unutra? Tu 6 nedelja u bolnici, 3,5 mjeseca. Jeste morali ovdje da dođete ili ste dovedeni? Morala sam. Pucnjeve, ali ni snage da se uz Vukovar u ovom tmurnom danu ima i svoje svetlije lice. S moje leve strane je veliko naselje drugog kongresa, a sa desne čuveno naselje zvano Petrova Gora, u kojem pretežno žive Srbi. Ovdje, kao da nije bilo rata, kuće su prilično sačuvane, život se polako vraća. Dobar dan. Dobar dan. To neka slava? Da, slava je. Šta je danas? Za vojsku. Ali ne znam. Je danas Aranđelo danas? Da. To ste vojsci ispekli kolač? Vojsci smo ispekli. Gdje su oni? Pa evo tu u ovoj kući. Pa svugdje su. Okolo. Čuvaju nas. Kako vam je danas posle svega ovoga? Pa još ne možemo verovati. Da je mir i da je sloboda. Da. Evo donela sam kolač za slavu i puno čestitam. Hvala. Ovdje vam izgleda nije tako loše. Nije. Kao da ništa nije bilo. Ništa, kuvamo za naše kapetana kiselu čorbu, danas mu je krsna slava. Dobro, kako vi gledate na sve ovo što se dešavalo protekli 3, 4, 5 mjeseci? Sve je bilo strašno. Najgore što su komšije to sve preveradile. Ste vi Srpkinja, oprostite? Jesam i muž mi je Srbin, svi smo tu. Šta su vam tu komšije radili? Svašta. Pretilo je nam, maltretirali, okretali glavu od nas, svašta. Pucali na kuću, svašta. Oni su sad otišli. Hoće se vratiti? Ne verujem, a volila bi da ih vidim sad. Čula sam da su gore u veleprometu, volila bi da ih vidim, da im ja sad pogledam u oči. Da vide da smo mi ipak ostali ljudi, a oni su više nego životinje bili. Tako je danas u porodici Oros u Vukovaru. Domaćinski postavljen sto, sređena trpezarija i mecima izbušene zavese. Svega ovog zapaljivoga. Odakle ste? Tu iz Borova, naselja. Vi? Isto iz Borova ovdje. Isto, svi smo iz Borova ovdje. Gdje su vam muževi? Ne znamo nigdje ništa. Pa nigdje. Ne znamo ništa. Nema ko. Su vas doveli ili ste morali da dođete ovdje? Morala sam doći. Sve je srušeno. Šta? Ne mogu vam što da, kao što vidite ovo. Gdje ćete sad? Pa ne znam, vidim gdje je svi tu i ja. Koliko ovdje ima majki sa decom? Jedno najmanje do 15 dece do godinu dana. Sigurno ovih malih, tako od 2. Koliko ima dece? Da. Tu je muž moj. Nadam se da izašao živ iz zgrade. Odakle ste? Iz Vukovara. Gdje ćete sad, tamo dosta razrušeno? Ne znam, nemam pojma. Samo da odemo odavde. Ja sam iz Vukovara. Koliko ste proveli ovdje? Mjesec i po dana, 2. Ne znam. Nemojte me pitati. Nemojte me ništa. Dobar dan, bako. Koliko ste proveli ovdje unutra? Tu 6 nedelja u bolnici, 3,5 mjeseca. Jeste morali ovdje da dođete ili ste dovedeni? Morala sam. Pucnjeve, ali ni snage da se uz Vukovar u ovom tmurnom danu ima i svoje svetlije lice. S moje leve strane je veliko naselje drugog kongresa, a sa desne
čuveno naselje zvano Petrova Gora, u kojem pretežno žive Srbi. Ovdje, kao da nije bilo rata, kuće su prilično sačuvane, život se polako vraća. Dobar dan. Dobar dan. To neka slava? Da, slava je. Šta je danas? Za vojsku. Ali ne znam. Je li danas Aranđelo dan? Da. To ste vojsci ispekli kolač? Vojsku smo ispekli. Gdje su oni? Pa evo tu u ovoj kući. Pa svugdje su. Okolo. Čuvaju nas. Kako vam je danas posle svega ovoga? Pa još ne možemo verovati. Da je mir i da je sloboda. Da. Evo donela sam kolač za slavu i puno čestitam. Hvala. Ovdje vam izgleda nije tako loše. Nije. Kao da ništa nije bilo. Ništa, kuvamo za naše kapetana kiselu čorbu, danas mu je krsna slava. Dobro, kako vi gledate na sve ovo što se dešavalo protekli 3, 4, 5 mjeseci? Sve je bilo strašno. Najgore što su komšije to sve preveradile. Ste vi Srpkinja, oprostite? Jesam. Jesam i muž mi je Srbin, svi smo tu. Šta su vam to komšije radili? Svašta. Pretile nam, maltretirali, okretali glavu od nas, svašta. Pucali na kuću, svašta. Oni su sad otišli. Hoće se vratiti? Ne verujem, a volila bi da ih vidim sad. Čula sam da su gore u